najmilostiviji Gosudaru. Uzdisaje moje s narodom crnogorskim, pastirstvu mome povjerenog, imao sam sreću vašemu imperatorskom veličestvu s trećom najponiznijom molbom podnijeti. Od 26. sept 1814. god kroz polkovnika Nikića, drugo od 18. dekem 1815. kroz nahodećeg se pri austrijskom dvoru punomoćnog ministra grafa Staklenberga, a treće od 15. febr 1816. kroz nadvornog savjetnika Mazurevskog. I sad lišen budući blagosklonog odziva radi uvaženja podviga meni povjerenog, a od vašeg imperatorskog veličestva zavisećeg naroda, da bi bilo daj budi crnogorskoj djeci kao jednoplemenicima s Rusima sreća ili vječna muka. Pogledajte, najmilostiviji Gospodaru, poradi srodstva koje nas veže s vjerno podanim vašoj imperiji, koje moli ljubav i uzajamno sjedinjenje, i nemojte tuđe predpočitovati. Krv je naroda crnogorskog tako čista kao što mu je i duša vedra, i tuđi je ljekar za njega i od njegovog živovanja dalek. I njegovo je povjerenje odlučeno od tuđije vrata. Pogledajte, najmilostiviji Gospodaru, na 70-ljetnu sjedinu moju, dajte pomoć mojijema trudovima. Uvjenčajte blaga namjerenja presrećnije pretkova vašeg imperatorskog veličestva i opravdajte moje usrdije i zavjet mojije praroditelja i predmjestnika na vjernost Krusiji. Ovaj narod nije nigde bio od inoplemenije država u podanstvo pokoren, poslije okončanja bivšije knjazeva i vladaoca Crnogorskije, šta više i u samo ono vrijeme kad je otomanska porta grozila cijeloj Evropi, nije nas mogla savršeno pokoriti. A s bivšim praviteljstvom Republike Mletačke u susjednoj korespondenciji imao je vazda svoju nezavisimost, ništa manje, po padanju pomenute republike i nastupanju 1796. god austrijskog praviteljstva u Bokeljsku provinciju, do Požunskog traktata priznavali su nas u pomenutom vidu i nahodeći se konzul vašeg imperatorskog veličestva 1804. god kod pomenutog praviteljstva u Kotoru, nadvorni savjetnik Mazurevski, javio je pokroviteljstvovao Crnogorce kod Austrijanaca i naposljedak bio nam je poslan štatski savjetnik Sankovski kao dovjerena osoba za Crnu Goru do Tilsitskog mira s Francuskom. Po zaključenju ovog mira i dolasku Francuza u susjednu Bokeljsku provinciju, držali su s nama pograničnu korespondenciju kao sa nezavisimim narodom. Ravnim načinom i Englezi, negda silni na Adriatičnom moru, početovali su nas na prijateljski način i mojim pasportom Crnogorce i druge trgovce slobodno puštali. I načalnici one flote ne samo da su jednom imali konferenciju, no i u svakom vidu uvažavali su našu nezavisimost. I najposlije Englezi su nama 1813. god pomogli provinciju Bokeljsku od Francuza osloboditi i istu su ostavili pod savršenom crnogorskom upravom. Po ovom vidu i pokazanoj sposobnosti ovog naroda u svako vrijeme k jedinomišljenju sadašnjeg obrtaja svijeta i sva opšte korisna namjeravanja vašeg imperatorskog veličestva i vašije saveznika, Crna Gora ima puno pravo nadati se bezbjednosti svoje nezavisimosti u odnošenju nasprama inostranije država koje sastavljaju današnju evropejsku sistemu. Ako li pak više pomenuta ne dopuštaju k tješnjemu odnošenju vašeg imperatorskog veličestva, to nas usrećite s javnim pokroviteljstvom. Pošaljite nam jednog činovnika koji će predstavljati lice vašeg imperatorskog veličestva, a ujedno i privremenu pomoć, da bi se moglo urediti praviteljstvo i druga korisna zavedenija, budući će Crnogorci biti u stanju prinositi dostojnu žrtvu na svoj sveti oltar. Sad, najmilostiviji Gospodaru, prikupljam moje posljednje sile, usuđujem se odpraviti mog sinovca, vojvodu Stanka Petrovića, s 800 duša crnogorskih žitelja
da se nasele u predjele vaše imperije po oskudici i nerodu ovdašnjeg kraja, da se ne bi druge inoplemene oblasti s njima koristovale. I pošto sam iste odeskom gubernatoru preporučio, rekao sam pomenutom činovniku, mom sinovcu, da pođe u vašu svetu stolicu, Aleksandru Nikolajeviću, gospodinu ober prokuratoru Svetog Sinoda, da bi dostavio moju najpokorniju molbu, kako bi potpuno i rješitelno saizvolenje i od prestola vašeg imperatorskog veličestva za crnogorski narod izgledati mogao. U Crnoj Gori, na Cetinje, 8. 20. maja 1817. godine. Smireni mitropolit crnogorski, skenderijski i primorski Petar Petrović Njegoš.